أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Lelo langa lelo wonke umuntu uzobe emile phambi kaMdali wakhe, phambi kaMondli wemihlaba yonke, phambi kaMdali wezinto zonke. Lalela ke mfowethu, ulalele ke dadewethu. Uma ngabe sithi thina njengoba sila ku social media asizelanga udumo, asizelanga ukuzodicilela izithunzi zabanye abantu phansi, asizelanga ukuzojivaza amabandla abanye abantu noma izithunzi zabanye abantu, asizelanga lokho. Kodwa sizele nje ukulethela abantu iqiniso njengoba linjalo. Asiphoqe umuntu futhi ukuthi akaphenduke abe yiMuslim noma abe yiSulumane. Asiphoqe umuntu. Kukumuntu ukuthi yena mayelibona iqiniso noma elizwa wenzani ngalo. Lalela ke la ngizokhuluma ngaleli langa leli, ilanga lokwahlulelwa, njengoba ethi uMdali bonke abantu babe bemile phambi kwakhe behlulelwa ngokwemisebenzi yabo. Lalela ke elinye lamagama angalelo langa lelo kuthiwa ukuzisola. Igama lelanga lokwahlulela abantu bobe benzani bezisola. Lalela ke ngizokutshela nje ngezinto eziwu7 abantu abazobe bezisola ngazo ngalelo langa lelo. Ungilalele mawuthanda, ungangilaleli futhi mawuthanda ukungangilaleli, kodwa uyongikhumbula mhla uphela amandla. Lelo I guarantee you, ngiyaqiniseka lapho ngishaya isitembu, ngiyakufungela ngegama likaMdali wami ngithi wena ongangilalelanga uyongikhumbula mhla uphela amandla, uyobuwedwa nyobe ngingekho. Nami the day ngiphela amandla nyobe ngingedwa uyobungekho. Lalela ke, ulalelisise. 1, ngiyafisa ukuthi ngabe angizange ngakhonza abanye onkulunkulu ngenzela umenzi wami noma umdali wami abalingani noma izifaniso noma abancedisi, noma ngathi uzele unabantwana babafana nabamantombazane. Ngiyafisa engathi ngaba ngizange ngikwenze lokho. 2, ngiyafisa ukube ngabe ngalalela umdali nezithunywa zakhe uma ngabe ezithuma izithunywa zakhe emhlabeni zizosixwayisa. Uma ngabe ufuna ukuzwa amazwi kaNumber 1, uzovula kwiQuran engcwele kuchapter 18, isahluko 18 verse 42. Uma ufuna ukuzwa ngale yesibili uzovula kwiQuran uchapter 33 iverse 66. Ngiyafisa sengathi ngalalela umdali nezithunywa zakhe uma ngabe ethumela izithunywa zakhe ziza emhlabeni zizosixwayisa. Mina ngakhetha ukungalaleli, ngiyazisola namhlanje. 3, namhlanje isiqalekiso siphezu kwami ngenxa yabangane engazikhethela bona abangilahlekisa ngikhuzwa ngingalaleli. Namhlanje ngiyazisola ukuthi kungani ngenza labantu abangani bami. Mawufuna ukuzwa leyo nto leyo, leso sikhalo leso sangelanga lokwahlulelwa, uzovula kwiQuran uchapter 22 iverse 28. Number 4, ngiyafisa ukuthi ngabe mina ngavele ngaba inhlabathi, ngaba ngizanga ngaba umuntu. Uma ngabe umuntu esebona isijeziso esimlindile, esebona umlilo wesihogo uphambi kwakhe. Quran number 78 verse 40. 5, ngiyafisa ukuthi ngabe incwadi yami le esengiyiphethe esandleni manje ngaba ngiyinikwanga, ngabe nje le ncwadi ivele yafihlwa ngoba iphethe yonke imisebenzi. Mali hadha alkitab, mali hadha alkitab. Incwadi enjani le? Zonke izono zami ezincane nezinkulu engizenzile zibhaliwe kuyo. Umuntu yobezisola. And then number 6,
Ngiyafisa sengathi umdali angangibuyisela back emhlabeni ngiyoqalela phansi ngiphile futhi ngizokwazi ukuthi ngiphenduke bese ngiyamkhonza umdali wami ngendlela afisa ukuthi ngimkhonze ngayo njengabakholwayo njengoba namhlanje bezoklonyeliswa bezothwaliswa imiqhele yokunqoba. Ngiyafisa ukuthi nami umdali angangibuyisela emhlabeni ngiyokwenza njengoba nabo benza njengoba namhlanje benqobile bezothwala imiqhele. Allahu Akbar. Quran 69 verse 25 ongafisi ukuphatha incwadi yakhe esandleni. Quran 6 verse 27 yilo ofisa ukubuyela emhlabeni. Number 7, uma ngabe bebuzwa ukuthi nina nifike kanjani la esihogweni. Bafowethu, abantu ma-Muslims le aya le ikhuluma ngani. Niyobe nibuzwa nina abantu abangakholwa ninabo esihogweni benibuza we ma-Muslims, sasa siba sonke manje la emlilweni, nifike kanjani nina la kule ndawo le? Nifike kanjani ngoba sazi ukuthi nina yinina phela obhongoza ade bekhona ukusidlula sonke, kodwa sinani sisha sonke namhlanje, nifike kanjani? Lalela impendulo. Thina besilabo bantu labo abangama-Muslim kodwa abangathandazi. Besilabo bantu labo abangama-Muslim kodwa abangayikhiphi imali yabampofu. Besihlala ngaso sonke isikhathi sihlangene nabantu senza amacebo okwenza izinto eziphuma endleleni umdali engazithandi. Salithatha kancane ilanga lokwahlulelwa ukuthi liyeza, azange silithathele ekhanda. Kuyobe kuphendula ama-Muslims. Quran 74, 42, 46. May Allah Ta'ala save us. Sengathi Allah angasivikela, asiphephise, asivule ingqondo, asiphe amandla ukuthi siyeke ukwenza izenzo zobumnyama sithi asibona, ngoba izingilosi zika Allah ziyabhala konke okuhle esikwenzayo nokubi esikwenzayo singazange sacela intethelelo, ziyakubhala konke. Ngalelo langa lelo siyokuthola kusilindile. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.